اینا بچه ها ما جمعه بزرگ قبادیون اومدیم. امروز 11 مای 11 دکبر جمعه بزرگ قبادیون. روز میدارویم نرخ نو را میپرسیم. دست محمد سیونکا میکنیم. نامدی چی؟ اینا بچه ها جمعه بزرگ قبادیون اومدیم. لایک اپلودش نمیکنیم. اینا ما سار کردیم. 24 گفتی نه که؟ آکه 24 او چند ایوش 32 32 2400 33 بزرگ 33 کدسته خودش خودش 36 3600 بزرگ 3300 کده نه بقچه 4000 تومانه بزرگ سینیم کده یا چند گفتین؟ ماینا چند گفتین؟ 27 27 ایناش چی؟ 3000 بقچه ایناش چی؟ 24 هر چه اما اینا غناجونو 2400 سه تاشن اینا گسالاچه 1100 سمای کدوم 1100 من این ما 500 سوم نمیشه ما یا این گنده بای نه دیدم این بیجول بای 1100 سمای 1100 1100 سم گفتین چند سم گفتین 2100 2100 گفتین 1100 سم گفتین ای 2100 بده چی خداش شیرمک ما ها شیرمک ما چهار هزار سومون گفتی ها یه هم 4000 سومون 4000 سومون سالاچو 3000 سومون ایشه 3000 ایشه ایشه چند گفتی بقچره؟ سیاک زور سیاک کده حرامه چهار هزار سومونه سینیم هزار سومونه غناجینه 6000 تومانه 6000 تومانه یه ولی غناجینه یا؟ 50 پنجینی مادر سمانه غنوجینه
Kaça fancini hazırsın bana? Bana bana gel. 50 میگه مکان Fancini hazırsın bana? ای شفتالو بخ Ey vakti. Kaç hazırsın bana? Selmuçkan. Bak şu kimle karım şaftolu şalını. Çornim hazırsın bana? Ali. O çande bu. Kınacıyım. Çor hazırsın bana? Çor hazırsın bana? Ne iş? Çornim hazırsın bana? Çornim. Çornim hazırsın bana? Kınacıyım. Kınacıyım. Çornim hazırsın bana? Çornim hazırsın bana? Vallahi tuğle dikey. 25 vermediniz. Daha zor açsa da. Daha zor. Denim hazırdan aldı da. Dayınım hazırsın ona bakalım. Şaşınım hazırsın bana. Şaşınım hazırsın bana. Ay feş basıyor. Kaç hazırsın bana. Bir şey kaç tane olsa bu. Kaç hazırsın bana. Şaşınım hazırsın bana. Ne hazırsın bana? Ne hazırsın bana? Kaç hazırsın bana? Solay bukan.
همین کسی برات من نمیدونم چی کنم. امروز که فایده کنه که تو جا خدا شد برای این اوه مادرم. یا سام نمیگه